Isi pen nerkep angdeng anapan school kang hap padoji. Sumila rong hangpia phan cholang rem det pen apran karmut dera puthak sominda radangalong patihurnut. Dilai long kangri kangrang hormu kenep dun long. Bang Putin birta gelang bang pupang pidon of Hansita minilihin pen kardong pajiriglo kardong. Pini prime pang birta long pen ilisa mijuli baby non arjui tha birtang ton pen. State education asai kampen jangmi po chiklo ni phain kora troxy ar ni pen pho pen ner kepang deng an kacharli angdeng ing hapon cheksi sirkep kepla pen college kacharli angdeng ansi padopon chotpo. Bang solam the Minister Dr. Sarmasi phirangkya maya long pen pangdak pon. Karbiang nong life kelang kaching hondo anarara phan isi kenang sorbirta arjo ikha. Asam along riangkang kaphere meme COVID-19 ke soabur kangdang bomajo state education asai campaign kapathik ponaron non hedjong karbiang nong life pen kilong abirta lapuson henlo. Long riarlo bang pharo isia muluk aphai corona kiso kilong district aphan pre primary angdeng an lokapethan pangton ponlo. Laswang bong api ong ke so aphai kangdang pontubo majok jangmi po chiklo ni phain kora troxy durmiar ni pen puthot nerkep angdeng aphan school kang hap hukum pithulo bonta pinang ana district arlo mate COVID-19 ke so kelong aphai ki jumadima bangke ing hapon pe Laswang bong pen school ka pedoponja district amen arju pametha West Karbi Anglong, Sirang, Biswanath, Majuli, Dima Hazau, Saraido, Hailakandi, South Salmara pen, Baksa Hehuya district pen, Kapreka district anke, school ing Hapo. Bangso Kangkir ponahut ingdeng sir kep lapen college kacharli angdeng ansi padupon po. Lapen phan phok kep ansi than pon long chot po. News X report Karbi Anglong live. Kedamtang jangmini phaing kora hiniar ni raha along kedo Prakash Borthakur atum postoso inut ningkan kriketom also pi kalitang sumila rong hang pia phan cholang rem det pen me ki kai cho phuthak Assam chotkali India chotkali si sominda radang along ta tihurno dan pinlo Apran kedam jui sumila rong hang pia phan ahok perakang sai longjima adai kedo abang phuatuma phan arona teng pen ingsai ponjima Ahok berakang sai pipon thekji ne pipon thek thelo ne bonta non amat ke justice for Sumila rong hangpi aphan me kai chokpen apran karmud dera bang phuatuma phan kok that pi vek nang ji pusi sominda radang alongta tihurnut an pinlo Ahok akan sai long letik Ahok akan sai long letik we want justice for Ahok akan sai long letik Ahok akan sai long letik we want tangte bangso ka che song along rada tum kopo ana jakiding che song don unji Ahok akan sai long letik Ahok akan sai long letik we want Injin so mimi kiduk dat sumila rong hangpi apia po atum ahok perakang sai kelong vekja phan komma lokar jabdun po athe sumila rong hangpi apia po atum ahem kiduk dara jok koda longkar jabdun ja phan jakong horang komma lokar chakdun po bonta piniar ni kalitang sumila rong hangpia phan ahok perakang sai kilong jia phan karbiang long chotkali Assam India det chotkali bonta Indonesia Italy pendanglok Russia adera long anta bangso phuthak angtong le damsi kalitang sumila rong hangpia phan ahok perakang sai pinangji pusi kehang padopon We want justice for Sumila. Support from Philippines. Right now, because I want justice for Sumila. I see a lot of you typing rest in peace Sumila. She can't rest in peace without justice. She won't rest in peace until justice is served. BJP Sarkar pen soarlo phan kerai komja phan athipi kiripon beti bachao beti parhao alam konnatlo ke palutam chok
Sumila rong hangpia phancholang rem det pen me kai cho phita beti bachao beti parhao palam the do bom langma lasi ahoga kang sai kilong je aphan khealam chipube pin pen asyang tongka chipidu na bangke akinang sot armo miragra vopi cho thatrak pu asaram thiason nonako kache song hangjo hang hayamar kang saya porahut dudun thukli pulote apran kedam jui Sumila rong hangpia phan ahoga kang sai longle det ta the News report Karbi Anglong Live. Dilai police atum towar pika khoroga sai kedeng dona hod hon thememe grams pharosir kebra kep kangri kangranga hormu heroin kenep dun long. Kedam tang jangmi po ni phaing kora pho arni Dilai police station AOC SI UB Bitupan Chutia ASI G10 Gogoi CN Hariprasad Das CN Samsul Hok Chaudhary HG Joy Mall Basumatari Lapen HG Pradip Narjari atum chelang rapetsi arni wang ason thak thak arni kang sampor phai phora chiti malom towar pi kakhuruga sai padokonlo Lapusona porahut AS01ET 0910 Tata Safari agari along kahon thedunateng ritarlip dun pamikasi hom troxy cap sabona homalong grams pharosir kebra cap hon thememe kangri kangranga hormu heroin nebdun long cheglopusi police atum pachini pon Lapen labang so kangri kangranga hormu ke banalong kacherabdun abangphu Manipur state ahempi Imphala rong sopi lilong parong asor kalitang aftab alia sopo Majid alia phanta innang poncheklo Lasonsi kinebdun check kangri kangranga hormu sitami Bokajan SDPO John Das kapin kharteng pen thijok loputa police atum pachini ponthu তো আমি থৰলি সাৰ্চ কৰাত এৰাউণ্ড 70 সাবন বক্স ৰিকভাৰ হৈছে য'ত আপোনাৰ 700 এপ্ৰক্সিমেটলি 775 গ্ৰামছ মানে হেৰইন পোৱা গৈছে স্যাৰ এখিনি কলৈ লৈ গৈছিলে এখিনি বেছিকেলি আমাৰ ইণ্টাৰভেনশ্যন চলি আছে তো এইটো ইণ্টাৰভেনশ্যনটো ওলাব ক'ত গৈছিলে কাৰোবাৰ আটক কৰা হৈছে নেকি হয় এই ক্ষেত্ৰত এজন মানুহ আটক কৰা হৈছে তেওঁৰ নাম মাজিদ আলী ঘৰ তেওঁৰ ইম্ফলত হয় Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Kalitang Sumila rong hangpia phan apran karmudet adai gido abangphu Prakash Borthakur lapen asopo atuma phan kokthat pi veknangji lapen kisum ki pho ahem tunatum akang sai long veknangji pusi phuloni deupani dolamara lapen dongmoka galong prek jama song atum kache song apran gedam jui Sumila rong hangpia phan ahok perakang sai longjima adai gido abangphu atuma phan arona tengpen ingsai ponjima ahok berakang sai pipon thekji ne pipon thek thelone bonta non amatke justice for Sumila rong hangpi aphan me kai chokpen apran karmud dera bang phuatuma phan kok that pi veknangji pusi sominda radangalong ta tihurnut an pinlo ahok akang sai long le tik ahok akang sai long le tik we want justice for justice for ahok akang sai long le tik ahok akang sai long le tik we want tangte bangso kache songalong radatum kopo ana jakiding che songdon unji ahok akang sai long le tik ahok akang sai long le tik we want Injin so mimi kiduk dat Sumila rong hangpi apia po atum ahok perakang sai kelong vekja phan komma lokar jabdun po athe Sumila rong hangpi apia po atum ahem kiduk dera jok koda longkar jabdun ja phan jakong horang komma lokar chakdun po Bonta piniar ni kalitang Sumila rong hangpia phan ahok perakang sai kilong jia phan Karbiang long chotkali Assam India det chotkali Bonta Indonesia Italy pendanglok Russia adera long anta bangso phuthak angtong le damsi kalitang Sumila rong hangpia phan ahok perakang sai pinangji pusi kehang padopon We want justice for Sumila. Support from Philippines. Right now, because I want justice for Sumila. I see a lot of you typing rest in peace Sumila. She can't rest in peace without justice. She won't rest in peace until justice is served. BJP Sarkar pen soarlo phan kerai komjia phan athipi kiripon beti bachao beti parhao alam konnatlo ke palutam chok Sumila rong hangpia phan cholang rem det pen me kai cho phita beti bachao beti parhao alam the do bom langma Lasi ahok kang sai kilong jia phan
Khealam chipube pin pen asyang tongka chipidu na bangki akinang sot. Armo miragrak vopicho thadrak pu asaram thiason nonako kachesong hangjo hanghayamar kangsaya porahut dudun thukli pulote apran kedam jui sumila rong hanghia phan ahawa kangsai longle depta the. News report Karbi Anglong Live. Tadi pini prime time berta ke lapansi kang tonik long.